boting makun rendi beni kanja komik jok ka laki tak lomak jama tabacangi salamun qaulan min rabbir rahim. Tabawi liman na apa tabacang iro insyaallah salama ko jama jaman na sampai dia pulang. Iya matutu pak lay baca ko angka nana mabicu dia penis sama bicara na teri mapadiwat tanya itu le bacangi aga salamun qaulan min rabbir rahim. Angka tolu adara na siapa aja pinunang iwe ibacangi jolo salamun qaulan min rabbir rahim kapitu salawa ikatalu napa ta pinungang pinra itu. Baini kanja engke laki pole mak jamak babe pawadi aja di tapatala bawang ya bacangi simak napa bersenge alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin ma rasaktana. Aga simak napa bersenge inna hadza lariskuna ma lahu min nafad. Ya ko irma barakat di baja capu di enaling laketa mega sipole lanir. Baini kanjang ke laki pole mak jama matakoi ala ni bitin pas ina pemakilong. Macam ki makilong. Ayo salah macanti na macam makilo. Akil-kilo dando ni pas bitin laketa bila kamu di sisiku bitin ipasa langi maka dor. Supaya romantis sih. Jemaah sekalian. Pada malolo kiwitan di dua pak burang malolo pulana. Sidi. Kota karobunga laketa do cilina ta karobunga. Magai namo maga to na bene pak de tu na pindra do cilina. Tidak mikir bene ta namo tu maga to na de na pindra do cilina tu pak burang malolo pulana itu. Sidi. Yang kedua, pak burang malolo pulana. Kopurki berhubungan pertama. Miki lanjut hubungan kedua. Jalalu di ngupatar sebelum bacangi jo ok ala kewe si kaca inna a'tayna kal kosar ekatallu tabacangi salawa akapitu napayir tinung si pak dua beneta napa bisa lanjut hubungan yang kedua kapan angka botim paru iya napa kewe insyaallah selalu terpancar aura awet muda di wajahnya malulu pula nalingi na tanga tawe. Tapi ini berlaku untuk pengantin muda-muda. Untuk 60 tahun ke atas jangan pakai. Dia nama lalu pulana itu, matua pulana ini misal.